I can hear. Where there are wounds I can bind, and hunger I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free. And anger I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. When comes the day I dread, to see a broken world, protect me from myself grown cold, that your people I may behold. When there is fear I cannot lay, where there is pain I can heal, where there are wounds I can bind, and hunger I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope, that I may be your heart today. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing for
can heal. Where there are wounds I can bind, and hunger I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free. And anger, I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant. Maya pa benging sisilim po kaya kayungan. At na po king Miyerkules, ning kadwangpulong Domingo, ning karaniwan a panahon. Pakyabetala king banalamisa, ring kapasalamatan daring makatuki, Marilu Santos and family, Emmanuel, Jessie, Olalia Limbo, Marvin Jerome Tapang, Alvin Laison and family. Para king kapasalamatan, King Aldoring Karelang Kebaytan, Manuel Garcia, Manolita Pasyon, Tere Lanzi, Carlo Angelo Lapera, Janet Espenida, Josie Cristobal Tolentino, Eduardo Pasyon, Neil Mayoral, Daisy and Jasmine Mamawal, Sister Aurora Sanggalang. Para king personal akayadwana ng Yoli Lulu, Glenn Myla Quizon, Mark Anthony Espiritu, Phil at Janet Castro and family. Para king malagwang kapaldanan, daring makatuki, Lydia G. Cruz, Rodel Laksa, Estrelita Malapitan, Elmer and Jenny Purisima, Lina Lansang, Ernesto Godoy Silva, Lodimir Sanchez, Amor Manalili, Lucille Jean Bautista, Imelda Talorin Maglaya, Ernesto Dizon, at ding anggang kakaluguran at kamag-anak ang masakit. Para king alananggang kapainawan, ding kapatatamong mayango nabye, Herminia Pineda, Rosita Marinias, Felicissima Bautista, Efren Makamay, Emilia Sunga, Amelita Pasyon, Eduardo Montano, at Herona Mamawal, Mark John Miranda, Elena Evangelista Anunciacion, Restituto Torres, Elena Pinga, Monsignor Francisco Lansang, Father Larry Sarmiento, Armando V. Cruz, Danley Serrano, Frederick Francis Agustin, Antonio Rodriguez Coronel, Flor Zambrano, Manuel Crisostomo, Domiciano at Elena Tizon, Diomedes Senapilo, Grace Between, Sonia Umandal, Federico Soto Aison, Leonardo Coronel, Maria Teresa Morales, at ding sablang kaladwo, King Purgatorio.
Talakad tamo pungeni at makyabing ikanta, ing dalit a pamuklat. Timbalang panahon na ginukuyan ka. Timbalang panahon no ginusamban ka, kalendot kauran kanawan kaskupan, tula mo o Ginoo king puso ko saslag. Kilig yun ng pananganak, panibalan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antemorin. maya pasisilim po. Maya pasisilim po among. Ing Diyos at katanang katamong magobra king kayang mulahan. Kaya pansinan niyo miyaluwang paralan, itang agyuta mo. Kaya miyariwang kagiwan, niwaliwang panahon, aw sana katamo. Dapat eta mo dapat kukumparay sa litam kareng aliwa. Ing grasyang babiyan na keka, ing grasyang babiyan na kanako. Pante-pante king lugod at malugod, agpang king kekatang pamangailangan. At karing panahon, eta maging masaya para kareng aliwa. Potang nengkay magselos tamo. Nengkay kukumpara tamo, yung nanong atin tamo, when we compare ourselves and we are jealous, we ask the Lord for pardon. Uling nengkay, uling nanita, eta maging mapagpasalamat. Ngatangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin yu ko, King Diyos, aginutamo. In Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamot king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye alanganggaw. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. O may payang Diyos, kapilanman malugod ay pa, impamaningat mo miraras, lipat na ring angganan na ring lahi, ating bansa, painturo, king puso, ding sablang mabye. Ding pamisaganan mi, yang tatalakad, king kasalasayan, ang makasalanan ming pangataw. Malasaklasana, ringalino, ning makayatsat mong gamat, o ning lugod mong magligtas. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Ezekiel. Migsalitaya ka na ako ing Ginoo nga na. Anak ning tawo, magsalita kang laban, karing pamuntok na ning Israel. Sabihan mo ingula karela, at king ako, ing gining Diyos, pasabi ko karela, king ila, makalunos na la, ring pastol ng Israel. Lilingapan niyo ing sarili yu. Dapot kapilanman, eyo lalingapan, ding tupa. Inuman niyo ing gatas, misusulod kayong imalan, amegawa, king bulbul daring tupa. At pupulkerwan niye, ing pekamasanting diling tupa, ban ka na niya. Dapot kapilanman, eyo lalingapan, ding tupa. Eyo lalingapan, ding may na. Eyo lape kayapan, ding masakit. Eyo la inulo, ring may sugat. At eyo la penintun, ding may lili o may bating. Bagkus, meging mabagsik kayo karela. Misal bagla ring tupa, uling alalang pastol.
at ding mga liap alasip, ilaring may kamate at mengan karela. Itiying sangkan, nung bakit litoli-tola rin kanakong tupa, karing mga ta sa bundok-bundukan at bundok. Mikalat laking yato, at alalang metong mang migmalasakit o meninton karela. Ngeni, ikayong pastol, ako inginu. Makiramdam kayo, king sabihan ko kay kayo. Kabang ako ing Diyos amabye, mayap ing makiramdam kayo kanako. Liso bandala ring mga liap alasip, ding kanakong tupa. Peterala at pengan, uling alalang pastol. Erala pigkapilitan peninton, ding kanakong pastol, ding tupa. Ing sarili ra, ya ing karelang lilingapan, at aliwaring tupa. Inyai kayong pastol, makiramdam kayo kanako. Ako, ing Ginong Diyos, papasyag ko king ako, ing kaya kayong kasalang. Ilako ko laki kayo ring tupa ko, at kapilan man, era na kayo paintulutan, maging pastol da. Eko na paintulutan, kinging sarili yo, yamo ing bukod yung lingapan. Iligtas ko la ring tupa ko, at eko paintulot ing kananyula. Ako ing Ginong Diyos. Sasabihan ko kaya kayo, king ako, ing lumingap karing tupa ko at ingatan ko la. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tamo po. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing Ginoo, yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. King dikot amalabong, karin nako papagpainawan. At king makapasnoda numan, karin nako daralan. Pagkaluban nakong bayong sikanan. Ing Ginoo, yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Tatayran nako, king dalan na ning katuliran. King uli na ning kayang lagyo. Agyang karing libis ang mapanganib, karin ko dumalan, ala kong pitakutan. Ulingi ka, ing kakong katambayan, ing pamarugmot tukod, ilang kanako, babye, si kananalob. Ing Ginoo, yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da, ring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang lalanyan. Tula ko, makanyan-kanyan. Ing Ginoo, yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Pawanging kaya panat lugod, ilang mamantabe kanako. Karing sablang aldo, ning biyeko. At king balening Ginoo, manuknangan ko, manggaman kapilan. Ing Ginoo, yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Talakat tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Tapat ya, ing Ginoo, karing sabla ng pangako, at pawangang mayap, ing dapat na. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At kaya ka, antimorin. pamamasa, king may pabalita, agpang kang San Mateo.
Ligaya keka o Ginoo. Ing kayarianing Diyos, kawangis na ing meto nga taong ating pitam na nanubas. Linwalyang abak amaranon, banmintun aupahan magobra kingayang pitam na nanubas. Kay ba nang may kikasundo ing upang metong adenaryo king patingapon, pepapuntala na la king pitamnanan ubas. Linwal yang pasibayon yang tang mga alas 9 ningabak at pintaya king palengki. At disna na ring mapila na taong talatalakad ka rin alang daraptan nga na munta kayo king pipagobran pitamnanan ubas at dinanda kayong sapat taupa. At pintala ka rin. Pasibayo, linwal yang kaugtuan na yaldo, bandang alas 3, iba't meugto, at makanyan muna maning depatana. Malapit ng alas 5, inyang linwal yung pasibayo, at may nakitiyang aliwapan taong pakatalakad ka rin. Bakit sisiran niya yung patingapon nyo, Keti, at ala kayong draftan nga ng kinutang karela? Kasi po, alang mananggapan obra kay kami. Ngarang may kibat. O nung makanyan, munta kayo naman, king obra, king pitamnanan kung ubas nga nakarela. Inyang mabengi na, nga naning makibandi, king kayang katiwala. Ausan mula ring magobra, at bayaranan mula kay karelang upa. Magmula ka karing tauling, mekwa, at taulila ring minuna. Inyang linapit la ring may akwang magobra kinggat panapon, tinanggap lang siya denaryo. Inya ding minunang grupo ilang linapit, isipan da king tanggap lang maigit. Makanyan man yung tinggap da, amanunggal denaryo. Inyang tinggap da laring upa, migreklamo la nga da ring karing migibande. Metong lamo pong oras, tauling megobra. Nga dang sinabi, bakit pepakalupa mo? King patingapon mi bata, king palining aldo. Aba, abe, nga nang may kibating makibandi king gabon. Era ka pinerwiswan. Wari, may kikasundo ka na akong mibareanan metong adenaryo, alika. Tanggapan may ngupa mo at muli na ka. Buri keng upahan, kalupaning upaning mo, ing tauling megobra. Kuwari, arapat buri kong daptan, karing kwalta ko. O kagalang, mga lalo ka mo, uli na ning maganak ako. Nga nang may mupus migsalitang Yesus. Makanyan lang maging mumuna ring tauli, at maging tauli ding mumuna. Kapatad, ing may pabalita, ning kaya karigtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilig yun ng igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Good evening. Good evening po, Among. Maya pa mauran na sisilim kaya kayo nga. Jealousy and charity with dignity. Potang mga lalo ka, dapat mong aintindihan, ing pamamye, ating dignidad. No one hired us. Alang manupa kay kami. Did you not notice that the owner of the vineyard went out several times to hire people to work in his vineyard? Tinya pong ubasan. Linwal yang alas 7 ng abak. Magkano yung upa keng patingapon? May itong denaryo. Bayaran da ka. Itang regular daily wage.
Tinangula, may gobra lang alas 7 siguro, alas 8. Linoleum alas 9, he went out for 9 o'clock. Hard again people. Linoleum 12 o'clock, hard people. By 3 o'clock, he still hard people. And bak alas 5 na mo, he still invited people to work in his vineyard. Question. Bakit kaya yung mga nagtatrabaho alas 3 o kaya alas 5, yung mga those who were hard last, bakit sila hindi nagtatrabaho? Kasi sabi niya, o tala-talakat koken, o tambay-tambay kayo. You're not doing anything. Why are you here? Nasa palengke po sila. They're waiting to be hired. Ano sagot nila? Because no one hired us. Wala pong kumuha sa aming magtrabaho. Did you know that in the times of Jesus, there's what they call labor market? Literally. Nasa palengke yung mga tao noon, kunyari ako, hardinero po ako. Ilalagay ko dito, gardener. O kaya, karpintero po ako, lalagay ko dito, karpintero. O kaya ako, tubero. Or pintor. Or laborer, general laborer, not too much skills. Alam niyo po, people come to the market to hire people literally for the day. That is what the owner of the vineyard did. Oitinggewa na. He hired people from the literal job market. There was a time when I was a young priest, I visited my uncle in New York. I noticed in New York, mayroon din pong ganyan sa New York. Maybe in other countries too. Sa New York po, siguro yung mga Amerikano, minsan baka wala silang papel, nasa kanto po sila. Meron po silang plumber. Minsan meron silang nakalagay dito, handyman. I can fix your gardener. And they are hired for the day. Question, bakit kaya yung mga iba, hindi sila nakuhang magtrabaho? Ano kaya yung pwedeng posibilidad? Una, siguro, wala na talagang trabaho. No more available job at the market. No? Wala na. Nothing available. Kagaya ngayon, maraming walang trabaho. Kasi gusto nilang magtrabaho, pero maraming mga opisina, maraming mga construction projects, maraming mga restaurant, maraming mga kumpanya nakasara. They want to work, but they don't have opportunities. Kaya po ako, natatouch po ako in the last days ng ECQ pa yata yung Manila, yung mga tricycle drivers, jeepney drivers, ganun din po sila. Meron silang placard na ganyan. Magpapalimos sila. Bakit? They want to work as tricycle drivers or jeepney drivers, but they are not allowed to because of the situation. Ang hirap po ng ganun, no? Walang available na trabaho. Pero meron pa pong isang dahilan. Bakit kaya hindi sila nakuhang magtrabaho? Bakit? Halimbawa, tayong lahat, mag-apply ng trabaho, tayo lahat. Ikaw, nung gumraduate ka, valedictorian. Ikaw, salutatorian. Ikaw, best in math. Ikaw, pamangkin ng government official, halimbawa. May backer ka. Nung pumasok tayo sa trabaho, of course, priority kayo. Galing ka sa magandang eskwelahan. Magandang grades mo. Magaling ka. Those who are good are hired first. And those who are not so good are hired last. If at all. Kuminsan, dahil sa dami ng mga nagtatrabaho, yun talagang hindi masyadong marunong, o kuminsan, may kapansanan, if I may say, may pagkukulang their physical capacity. They are not even hired. No one hired us.
Hindi naman po dahil tamad sila. The mere fact they are there waiting for someone to hire them until 5 o'clock, they are really in a very desperate situation. Talagang naghihintay silang magkatrabaho. Alas 5 na lamang nakatayo pa sila doon. And they are willing to work whatever is possible and available. And the owner hired them. Alam niyo anong tawag doon? Lalo na yung hinar bandang alas 3 hanggang alas 5. Yun po yung hindi masyadong magaling. Yun po yung hindi masyadong outstanding in their own credentials. Like our times today. Minsan meron na magtatay, mag-ama, nakasakay sila sa kotse. May nagtitinda ng bayabas. Nung nakatitinda sila ng bayabas, sorry po no, hindi po pala magtatay, mag-asawa. Parang galing silang nakipagkasal. Taga Pampanga po sila, mayaman sila dito sa Pampanga. Nakipagkasal sila sa Manila. Hindi ko po alam yung kasal yata sa Manila Hotel. Yung kotse po nila, mahal na mahal. Halimbawa, yung kotse nila, Jaguar. Ganyan po kaganti kotse. Pero matanda na po sila. Nung umuulan na ganitong oras, tapos na yung kasal, umuulan, doon po sa junction ng Rojas Boulevard at saka po yung papunta sa Quiapo, that road, pauwi na sila ng Pampanga, sa traffic light, may nagtitinda po ng bayabas. Alam niyo po yung guwapol, yung malalaking bayabas? Umuulan pong ganyan. Ganyan din po yung oras, tapos na yung reception sa kasal. Nakapayong po yung babae, tapos nakabalot po siya ng plastic yung katawan niya, may dala-dala po siyang bayabas na malalaki. 3. Nakasupot. Tapos binuksan po yung magandang kotse nila. Alam niyo naman po, kahit magandang kotse, taga Pampanga pa rin. At saka tayo naman gusto natin yung bayabas, lalo na yung guwapol. Parang bayabas na bukang apple. Masarap po yun. Binuksan daw nung babae yung kanyang, magkano yan, miss? Matanda na po aktor yung titinda. Ma'am, 3,100. Ma'am, 3,100. Sabi nitong nakakotseng maganda, mahal naman, 3,100? 90 na lang, tigti 30 pesos. Para sakto lang, 30, 3. 90 na lang, no? Tapos daw, yung asawa, yung lalaki, ginanon daw yung asawa niya. Ginanon. Siningkil niya. Tagalog ba yun? Siniko niya. Sabi daw ng kanyang asawa lalaki, "Shh! Huwag ka nang tumawad. Nakakahiya ka naman. Tignan mo, umuulan. Basang-basa yung babae. Tapos makita mo 100 lang. Hingi ka pa ng 10 pisong tawad. Tapos, naka-Jaguar tayo. Tapos yung damit po nila, pangkasal, maganda. Naka-Amerikani lalaki, tapos naka-gown yung babae. Barang daw nagising nagising po yung babae with her automatic na pag mahirap, tinatawaran. Tama ho ba yun? Pag bumibili ka sa mahirap, tumatawad ka. Nagigipag-bargain ka. Di ba? Pero pag bumili ka sa mall, bumili ka sa first class na magandang outlet, wala ka man capacity to bargain. Pero sa mahirap, you bargain. Kaya sabi nung lalaki, ibigay mo na yung 100. Huwag ka nang tumawad. Ganda pa naman ng kotse natin, ganda ng damit mo. 10 piso lang, tatawad ka pa sa nagtitinda. In fact, kung pwede, kunyari 90 pesos na lang. Kung totoo, wag mo nang kunin yung sukle. Di ba? Kung minsan, they call that charity with dignity. Kung minsan, di naman talaga bibili dahil talagang gusto mo yung bayabas eh. Binibili mo lang para umuwi na yung babae dahil umuulan, gabi na, at mabenta na yung kanyang tinda. Ganyan po yung ginawa ng mayaman na may-ari ng ubasan. He hired these people who nobody wanted to hire because of their less capacities.
Not because he really wanted them to work. Actually, he wanted to help them with dignity. Hindi niya sila ginawang nagpapalimos. Hindi niya sila ginawang naghihingi. He did not ask them to become beggars, but he asked them to work for their day. Isn't that beautiful? Ginagawa niyo ba yan? Kung minsan makakita kang titinda, bibilin mo, hindi naman dahil talagang kailangan mo yung tinda. Dahil gusto mo lang talagang tulungan. At yung pagtulong mong yan, hindi mo sila ginagawang mahirap. No. You dignify their capacity to work, to believe in themselves, to produce something, and they can do something about it. And maybe tomorrow, they will be more confident about themselves. Kahapon, we were hard. And they could add more to their capacity and experience. Somebody trusted us. I think the second point is this. I don't understand why those who work early in the morning were jealous to those who were given the chance to work. Alam niyo po, nakinig ako doon sa talk ni Cardinal Tagle kaninang umaga. I don't know if that is an old video. Sabi ni Cardinal Tagle, iwasan ng inggitan, siraan at samaan ng loob. Bakit? Parang yung nagtrabaho ng one day, they feel jealous for the charity and dignity of those who are poor. Sabi ng gospel, are you envious because I am generous? Marilya kayo? Uling maganak ako? I wanted to give these people what I want to give. Would you stop me? I give what is due to you. Binigyan ko yung dapat kaya ka. And if ever we help them, it's not because ginarabyado da kayo. No. I did not take advantage of you, but I just want to be generous to others. My dear friends, jealousy is a mark of ungratefulness. When you are jealous, potang mapangalalo ka, potang mapangarilya ka, ala kang pasalamat king atsuke ka. When you are jealous, you are never grateful for what you have. Eka masaya nung nanong atin keka. Bakit? Lalon mo itagareng aliwa. Mayapla pa. O tila, akwali. Then it means you do not see what you have. But many are jealous actually with what you have. Actually, kadakal na dapo din taong burida at tsukeka, miras karela. Sana akasingat kay Chisalik tang 80 ko, masikang ko pa. Sana kalupa kaya Chikore tang dakal ko talento. Sana maging masikang katawan kalupa ng Edwin. Itang you have what it takes. And people do not have it. You know the secret to happiness? Is finding joy in what you already have. O ito, ing sikreto ning masayang tao. Nung nano yung ating keka, pasalamatan mo. Mo na lalon detang aliwa. Maybe God gives them extra because they need it more. Pota masakit law may nala. Like this in the gospel example. Example in the gospel. Jealousy is actually ungratefulness. It is being unhappy for what you already have. Jealous persons are unhappy persons. Iwasan ang inggitan, nga napi pong Cardinal Tagle ang nanggabak. And you know, ang inggitan, hindi lang nangyayari yan sa mga kapitbahay o mga kaopisina o kaibigan. Pwedeng mangyari yan sa mga magkakapatid sa bahay. Pwedeng mangyari yan sa sariling pamilya natin. Hanapin mo kung anong meron ka. Magpasalamat ka. Be grateful for what you have. At doon, matutuklasan mo at ang iba't ibang biyaya sa buhay mo. Sabi nung isang quotation na nabasa ko,
I would like to share it with you. And I'm very happy for this one. Ako, I keep this one. Sabi niya, if you are not yet happy with what you already have, what makes you sure that you will be happy with what you do not have? Kung hindi ka pa masaya kung ano yung mayroon sa'yo, ba't mo masasabing maging masaya ka kung magkakaroon ka nung wala pa sa'yo? I mean, that is true, isn't it? If you always desire for what is not yet given to you, eh, hindi ka pa naman masaya kung ano yung nandun sa'yo, I think the cycle of unhappiness is still in your life. Let us begin to be grateful and even do charity for others. You can only become charitable when you are grateful. Makakayanan mo lang makatulong sa kapwa pag kaya mo nang magpasalamat kung ano man ang meron ka. Because gratitude is the key to generosity and the key to happiness. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Talakad tamo po. Manalangin tamo, king malugod tamong igpa, nit mong kapayapan na lub, makiramdam ka rin pamangailangan at panalangin da rin kayang anak. Nga tapong makibat, ginu, mit mong ganakamong pakiramdaman, din kaya kaming panalangin. Ginu, mipmong ganakamong pakiramdaman, dingkekeng panalangin. Para king maglakbe iglesia, banding kayang galame, manatili lang patutu, king pakakalulu, at ganaka, ning ginu, karing sablang tao, ipanalangin taking ginu. Ginu, mit mong ganakamong pakiramdaman, din kaya kaming panalangin. Para karing pamuntok ding bansa, maging tapat lasalub, king karelang kasuyuan at obra, para king ikakayap ding sabla, manalangin taking ginu. Ginu, mit mong ganakamong pakiramdaman, din kaya kaming panalangin. Para karing hanggang kayanakan alalaki at babayi, ban mibyebye lang dakilang pamibyebye, agpang karing turo ng Kristo, at agpang karing parala ning yatu, manalangin kaya kao Ginoo. Ginu, mit mong ganakamong pakiramdaman, din kaya kaming panalangin. Para king kaya katang kapamisanan, banung makananong tinanggap tang mangayap abage, ibat king Diyos, makanyan tala namang sanang idake, ding kayang kanwanan, karing kapuspalad kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, mit mong ganakamong pakiramdaman, din kaya kaming panalangin. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Para king kapasalamatan ng Marilu Santos and family, Emmanuel Jess Kiembao, Marvin Jerome Tapang, para king kapasalamatan ding kapatatang magpasalamat king karelang kebaitan, Manuel Garcia, Manolita Passion, Tere Lanzi, Carlo Angelo Lapera, Jeanette Espedida, Jesse Cristobal Tolentino, Eduardo Passion, Neil Mayoral, Daisy and Hasmin Mamawal, and Sister Aurora Sanggalang. Para king personal ng kayadwanan, Louis Yoli Lulu, Glenn and Myla Quezon, Mark Anthony Espiritu, Phil and Janet Castro and family. Para king malagwang kapaldanan da rin kapatatang masakit, Lydia Cruz, Rodel Laksa, Estelita Malapitan, Elmer and Jenny Purisima, Lina Lansang, Ernesto Silva, Lodimer Sanchez, Amor Manalili, Lucille Jean Bautista, Imelda Maglaya, and Ernesto Dizon. Para kingalangang kapainawan da rin kapatatang masakit, Herminia Pineda, Amando V. Cruz,
Armando V. Cruz, Rosita Mariñas, Dandy Serrano, Felicissima Bautista, Frederick Francis Agustin, Macanay, Antonio Rodriguez Coronel, Emilia Sunga Flor Zambrano, Amelita Passion, Manuel Crisostomo, Eduardo Montano and Herona Mamawal, Domiciano and Elena Tison, Mark John Miranda, Diomedes Senapilo, Elena Evangelista Asuncion, Grace Bituin, Restituto Torres, Sonia Umandal, Elena Pinga, Federico Soto Aison, Monsignor Francisco Lansang, Leonardo Coronel, Father Larry Sarmiento at Maria Teresa Morales. Igpa, itatagme ing kayarian mo karing kaya kaming sarili at pagkaluban mo kesa ng kapasalamatan karing puso mi, kikilala king grasyang benye mo kaya kami, banayagyan mula naman sopan at dikilan ng pamangilangan daring aliwa. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Malalain kayo kapatad, bandating kaya katandaan, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Huwag paming miglalang, tanggapan mula rin kaya kaming sakripisyo, anting meto nga banal, a pamili bayan regalo, kapamilatanan ning pamidaon mi, binye mo kaya kami, tanggapan miya naman sana, ingkalam, ing kaya kang sarili. Itiyatuan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antemori, iyat na yoreng puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati, numan ka rin o igpa, Diyos nga langanggat lubos mayupaya. Emu kailangan ing kapurian na ipayabot mi keka, uling iti, makaragdag king kalam mo. Ingyang pang ming kapasalamatan, kalam yan naman ibat kaya ka. At imbabiya ming kapurian kaya ka, ikami muna maning makinabang, at ikami mo rin ing susulong king grasya, kapamilatan ning pakamalan mo nga na kay Kristo. Ulinita, kambeding sa blangkoro, ring angel karinwa, daralit ming kaya kan ligaya lain makia, king alatok ng dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. King kakatas, katasan.
Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatanin sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang po mi pabanalan mo sa narete ngayon king Espiritu mo. Ban para kay kami malyar lang katawan at daya ni ginuming Hesus Kristo. Mayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapit pe pasalamat siya kay ka. Piraso na at binyene ka rin kayang disipulos nga na. Tangapan niya iti ikongan at kananye. Iting ka na akong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kay waning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Banketa mi patawaran la rin kasalanan. Daptan iti, bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po yung misteryo ni Kasalpantayanan. Cristo Medea, ni Cristo Medea, ni Cristo Medea, at natangya pa. Inyang ini gaganakan mi oig paing kamatayan, pamanyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapyan ng biyat kalising kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagkamuha mo, kingi kami sanang may sulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kamting metong ng Banal Espiritu. Ganakan mi opay sa iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, na ding sablang malugod ang mga gobra, sasaw, kaya kaming Kasalpantayanan, lalo na kaya kaming parokya kaya tiking Banal na Cruz. Ganakan mula na ban kapatad ming pepainaon at manenayang subling miye, ading sablang mayangu abye. Tanggapan mo sana king maligayang mong arapan at pakaluluan mo kingan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kapurian king kaya kabaning panahon, purian dakat palagayan, kapamlatan ng Hesus Kristong kaya kanganak. King kapamlatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagumning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king palalangin, tiro ng Hesus kaya katangan.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banting kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, kayo payan, at ting ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, ing manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Pasyak tapo, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos, na Jesus, amilalako king kasalanan ng yato, nuwan la rin mayawas, king apunan na ni kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat yakas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapot ing pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, ume kamo man espiritual kening puso ko, kakawulanda ka, bala mo mawari atsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting pamangailangan mi, ban ipaglualo mo kami, laban kaniting coronavirus, na marakal na inangubye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ing kalam mo, para karing sablang tao amiyatasan,
ban panigaralan ing penibatana niting virus. Gawang masampat aparalan, ban aywasan ing pamipakalat na niti, ampong makapanintun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mula, ring kahisipan ng ponggamat do, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit, king mipnong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman, karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat kalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan lo, ban manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalob mo, ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makaibye masampat asawop, karing pamangailangan do. Itiadwan mi, king kapamilatana ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibye ampong mag-ari kambe mo, king kabeto nga ning banal lay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Nuan a Maria, kamasmas ding salunan. Pakiramdaman mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. O Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo. Oik paming malugot, kapamalatan niting sakramento, gagawan mo kaming metong kang Kristo, king lalong pamakiwangis mikeya, ketiking yato, makapakirake na kay mansana king ligaya, kaling banwa, anong nuya mabibye, magari kambe mo ning banal Espiritu, metong mo king pangan Diyos, manggaman king ananganga. Amen. At ikupong basa-basa ng dinuling may basaya po itang intention kabang lilipat ko kitang kumbento, mumuran po may basala. Kaya po basang masalese itang kapasalamatan ng Emmanuel Jesse Olalia Limbo, ang po pa yung kapasalamatan ng Alvin Layson and family, Marvin Jerome Tapang, ang po itong birthday ng Carlo Angelo Lapera, Yoli Lulu. Ang po'y Rodel Laksa, itang panalang kareng masakit, ang po'y Estradita Malapitan. Ngayon po, birthday na po ni kakatang PPC President, Kong Manny Garcia. Happy birthday, Kong Manny. Kita mo namang kaluguran ko, Yaching Manol, Pasyon, happy birthday. At kareng kaluguran tang magmasusi, king karelang kaya baitan. Inginuman at iliya, kaya kayongan. At kaya ka, At antimurin. bendisyonan ako rin Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyon ng igpa, paringan Manal Espiritu. Amen. Kaya tang misa, midaw na. Tama nga lalo, magintang mapagpasalamat at talasaw kareng mangailangan. Salamat, King Diyos.